Amolaria omboli a very good question. Kode kinkwalenge kwende UDA. Ayebono muna abona ayebono otebe nayo ukubuli ukikura. Obo kemambi abantu baonkolera bale shaeye erikorwali bantu capitation yeye na ekyama ikinaule bantu baito tuliko muna bono tigankotebe bitataye. Epati yane ku UDA yaringe sinaringe. Ngamanya konyora ngabubasi yatigiru nganturiko ko iru Nairobi donyo airuli baga ngane ole wipe na ndule moina ngane re bono gotochora bali tu aberire na Ruto 4 years twadi ngane re gotochora bono to iru Nairobi egento kende kya kabere ese party ya UDA iyeta geta abantu bali ba abajumbe boka bali gereringa which value baramu adie president abantu bande ngotebye ibintu abantu bagokora bono iga abande bayire paka chi project bagokora bono montoro bono ise kurigeria abantu mbarenga batamire ko UDA ngwaro je babo kangata bakuru ngwaro je babo wa matangi babo kana. It is because of the kind of leadership, it is because of the kind of people to bwat uroje tole na babo so tole na babo chafet ne nga chafet ne re tresera yani onyora jipara ikomi chia 10 million chafet ne re incheninje nde UDA onde contractor senior wana chairman chaveti ga abanda mi nje kode kikiana chaveti oyo bono bagotogi muina iga arenga anda mi mune chairman yaye inko motebinga ki ya chaveti aino mwana uminto okware tachibese jiji nje tigango kolere gas mune treasurer ole UDA na nje na onde uminyoka okorera omonyene utiga kwa members bane osoro the same aliva the same oyuyu ndi the same bale da bantu kurusiko bakora bona ile party tole na baro mbura yitsa in interest barabungoli baro musaba bona nkinkoligiye se party yeye itagete abantu bane buka ba benefit na bane babebuya katatu usakuligirira buya UDA yajandira abantu baito sana in fact usakuligirira buya tunabona civil servant abantu naligete iko bako na baka bantu bachandegete bona iyo nkobere party. I'm sorry go kutumike slogan ya yonde lazima usikize ground kama unaenda nje ngujwe chora kuzina abantu bakonjora iko bona abantu bane barabwo a community y'abantu bane they are not ready to join the ruling party because of some reasons etioroje chia galide abantu bakorukwa bagikoyo bachire abakamba bachire abantu bakorukwa abaruya no tu arenge na bachire. So if you can count the people who have been there aboko manyanga abantu batamire with reasons umuntu bwata bongo kabisa ubwata bongo kabisa ngabono umuntu akobetereri burayi turi kobetereri ngo ikatobeka no burayi go gokorerwa maya ochache abantu bachachi buya babeke kwende buya chikura unabona.